Chat ni application wakoreraho amafaranga ukanacata icyarimwe. Ni application ifite ubuhanga buhambaye kandi yakozwe n'umunyafrika wo muri East Africa. Ni application ifite ibice bibiri, igice kiri social media part n'igice kiri financial. Kubacata bakoresha ikiri social media, hanyuma kubakora amafaranga bakoresha ikiri financial part. Chat ni application yakozwe na company yitwa BUSINESS, ifite founder yitwa Ashanamanya, ni umugande. Yatangiriye mu Rwanda, muri Kenya na Uganda 2016, igera mu Rwanda umwaka wa 2018. Bivuze ngo imaze imyaka 6 muri Kenya na Uganda, ikaba imaze imyaka 4 ikora mu Rwanda. Hanyuma Chat yashyizweho nka application yo gushyira mu ibikorwa bikorwa na BUSINESS. Ibyo bikorwa bikorwa na BUSINESS rero birimo iki? Birimo kubagura umuriro, ku muntu ashobora kugura amayinite, ku muntu ashobora kwishyura amazi, ku muntu ashobora kwishyura imishahara y'abakozi mbumbe, kuba umuntu ashobora kubitsa akabikuza akizigama bakamwungukira 15%, kuba umuntu ashobora kohereza amafaranga wallet to wallet, ava kuri wallet ya Chat ava muri Kenya, Uganda, Rwanda ajya hose nyine mu ibyo bihugu hagati yabyo. Ibyo byose ni ibintu bishoboka ku muntu ukoresha Chat rero yaza gushyirwaho kugira ngo ibyo bikorwa byose bijye bikorerwaho. No kuvuga ko igice kiri social media gisa na WhatsApp, ikindi kiri financial gisa neza niba ubona Spain ya mu bank ukuntu ikora nako niko kimeze. Hano rero iyi ni application y'umunya East Africa waje azanya gashyaho kugira ibice bibiri ubundi bidasanzwe biba. Tujya tubona kuri WhatsApp, tujya tubona za Twitter, tujya tubona za Facebook, na application y'ibiganiriro. Ariko hano ho usanga ari na application ushobora kugenda ukaganiraho ugacata, ariko ukaba wagira gute wanakora amafaranga. Reka twero twibande ku gice cyane kiri financial cya business, aho umuntu ashobora kuzakoraho business akunguka, akabona amafaranga afatika, akabona amafaranga menshi, agakora amafaranga menshi cyane muri Chat kuko n'abagenda bakageza mu miliyoni. Ni ukuvuga yuko iyo ukimara gutunga Chat app urayidownloadinga kuri Play Store, uragenda ukiyandikisha. Iyo uri muri yandikisha, hari abagusaba amazina, hari abagusaba email, hari abagusaba nimero de telefone ukayishyiraho. Hanyuma ubwo hari n'ahantu bagusaba sponsor ID. Cyo bita sponsor ID ni umubare w'umuntu mbese wakuzanye, wakurangiye Chat. Uwo muntu iyo ukinjira system itubona ko ari we wakuzanye kubera ko ukoresheje sponsor ID, nawe ugahita ubona iyawe. Bivuze ngo mu by'ukuri uwo muntu Chat yaje kumugenera igihembo cyangwa se komisiyo yuko yayizaniye umuntu uzajya ukoresha za services zayo zitandukanye, kubitsa, kohereza, kwizigama, makuru, amayinite, kugura umuriro n'ibindi. Ni ukuvuga ngo nicyo bamuhembera. Ntago bamuhembera kuko akuzanye gusa, ahubwo bamuhembera kuba azanye umukiriya ushobora gukoresha izo services zabo runaka zitandukanye nk'izavuzwe haruguru. Hanyuma iyo umukimara kwiyandikisha, uba konti yawe iri inactive, bisobanuye ngo nta gikorwa na kimwe cy'amafaranga uba wemerewe gukora. Kubitsa, kubikuza, kugura amayinite, kugura umuriro, kohereza, ibyo byose nta kimwe wemerewe. Kugira ngo umunyamuryango wa company wemewe uzajya ukora ibyo bikorwa byose biri financial n'ibindi byose bizagenda biza, bisaba cyo bita activation fee. Gutanga activation fee ni ibihumbi bingahe? Ni 20 by'amanyarwanda. Iyo activation fee rero iyo itanze ubaye umunyamuryango, ni naho burya rero iyo umaze kuyatanga company ishobora guhemba umuntu wakwinjije. Niyo mpamvu rero abantu benshi bayibonye nka business kandi yunguka, bagakomeza bakabikoramo business kugeza n'ubu ngubu imyaka 6 ikabishize. Reka twinjire mu cyo bita digital marketing, kiberaho iyo umuntu azanye umurifero cyangwa se uzanye umuntu ukamurangira Chat bigenda bite. Ni ukuvuga ngo iyo uzanye umuntu wa mbere winjire kuri sponsor ID yawe agakora activation, uhembwa ibihumbi 10, uwa kabiri ibihumbi 10, uwa gatatu kuzamura n'abandi bose ibihumbi 12.
ubwo reka tumufate nk'umwana wawe, uwo muntu wizaniye, uwo nawe iyo azanye babiri be ba mbere wabonaho bibiri, ubwo ni bine, ubwo twabita abuzukuru, bine mu buzukuru. Ba buzukuru nabo buri umwe yazanye babiri be ba mbere, nabo babonaho bibiri, ubwo bivuze ngo ni kuba nta buzukuru ubwo ngubwo bane wakuba n'ibihumbi 2 bikaba 8,000. hanyuma ba buzukuruza nabo bazana babiri babo ba mbere, ubwo ni bibiri, ubwo nta bantu 8 wakuba n'ibihumbi 2 bikaba 16, twakita nk'ubuvivi. 16 mu buvivi, 8 mu buzukuruza, 4 mu buzukuru, byose hamwe bikaba 28, watenyeho na 12 wamubonyeho, ukaba wabona 40. Nivuze ngo buryo umuntu wa gatatu kuzamura uba ufite chance yo kumubona ibihumbi bigera muri 40. 12 bimuvuyeho direct, na 28 bishobora kuva muri za nzego twagiye tuvuga, abuzukuru, abuzukuruza n'ubuvivi. Cashchat irizewe, ifite ibyangombwa mu Rwanda, ifite ibyangombwa muri Kenya, ifite ibyangombwa muri Uganda, ikorana na MTN, ikorana na Future Dynamic Innovation. Kubikuza biroroshye, amafaranga yari yose waba ugezeho hatari munsi 148 y'amanyarwanda gusa urabikura, ayo uhembwe iyo ari yose urabikura igihe ubishakiye, ahita ajya kuri MTN, nta kugorana, nta handi mafaranga bakoresha, na amafaranga y'u Rwanda bakoresha cyangwa ya Kenya aho bari, cyangwa y'Umugande, wakinjiza Umugande, wakinjiza Umunyakenya, wakinjiza Umunyarwanda, hose uhembwa mu Manyarwanda. Ni ukuvuga ngo kubijyanye n'ubwizerwe bwo irizeye, kuko imaze n'imyaka igera muri 6 ikora muri ibyo bihugu byombi, mu Rwanda 4, nta kibazo na kimwe igira. Ifite office mu Rwanda shike, ifite office Kenya, ifite office Uganda, ifite ibyangombwa bya RDB, irasora. Ibi byose ni ibintu umuntu ashobora kwerekwa mu bijyanye n'ibimenyetso, akerekwa na message zo kubikuza n'ibindi bintu byari byose bishobora kwerekana ko company yizewe. Ariko mu by'ukuri ku muntu ushaka gukora business iramuhira cyane, compensation plan imeze neza, abamaze gukora amafaranga ni benshi, abamaze kugira amamiliyoni, abamaze kugira muri 2, abamari mu 100,000, bose uturutse ku 20. Cashchat irakora cyane, irizewe, kandi koko ibintu byayo ntago ari ibintu bivugwa mu magambo gusa, ahubwo ni impamo, kuko biraba mu bimenyetso. Ngira ngo ni ibintu bihari ku buryo ushaka kubireba umuntu abikwereka mbere yuko winjira ngo watangira no kwiyandikisha.